Supite ho class 2 ni abana na chalo hetin time and work for patawin question ana solve paging hete question hi bana hile type chomin chi hapun question chi dan hi a b c and ca can do a work in 12 days 15 days 12 days achai wi kanin 15 days in a le b in 12 days and achai in 0 tele chu a plus b chun ni jana chai ham somla ni na chai in abana hi b plus c in ni jana chai ham ni somla ni nga na chai in b plus c abana c plus a chun ni jana chai ham 20 days na chai na to ni sa jane na chai ve ti chu respectively and to khoma wale how much time they together complete the work and to khoma wale ni jana chai bam na to ding ke lawai banga ni za sanga na to zo khamti ke pale pila de ti bam LCM la de chana total work hold on dinga cha total work hold on dinga LCM la wa hile total work chu za tam na to ding chu za tam LCM la hile LCM of 12 15 20 to LCM la tam 3 yang kra the 2 ang kra the 2 6 12 15 ko to ke ka the lo ya 15 mama ka koi ke mana 2 1 is 2 2 0 0 3 ang ka bol the 3 to the 6 3 5 for 15 3 ang ka the lo ya jo 10 ko koi lo ke 5 ang ka bol the ta 2 ang ka bol the 5 ang ka bol the oi ji ang ho lo 2 ang ka bol ai la 2 1 is 2 5 ko ka the lo mana 2 5 for 10 1 5 ka bola la 1 ka bol thelo ya chakala tha 5 1 is 5 5 1 is 5 aki bol thelo hi abe ma kilal ha cha 1 tikisune be thelo e pa na jo chise si hi multiply lo chun sal som tela 5 nitin bol ta 5 2 is 10 10 3 5 2 is 10 10 3 is 30 32 is 60 60 unit total volume mo daw na 60 unit total volume mo wa hele anu ko taw chi ti tam tela 22 is a time sa ka bola la 60 lengam c to a so 22 3 to the 6 3 times ka bol 3 unit per day na abana 15 is a times ka bola hi ham tel 15 4 unit per day 4 5 20 4 1 4 5 6 na abana 12 so ka bola la 5 unit per day ni khana nga to do ni khana nga to khat bila sin to khomona la ni khana le li to do han silen to khomona le thumthuma to do han an to khomo wale ti bol dham tel an to khomo wale a plus b in na to b plus c in na to c plus a in na to chana a plus b na to b plus c na to c plus a na to le za to do ba mo hen tela TCC no kota TCC hi gom le chun za tam chuna nga 5 plus 4 plus 3 5 plus 4 plus 3 chuna a hi za vi mom chula nga hi a ni ve to sa ta chala na chala ya a hin khabe chala nga to khade chala nga to b hin chala nga to b za ve zawam ni ve zaw c za ve zawam ni ve zaw ato tia hila chun ni ve cho kala do hele a plus b plus c chun ni za to do tam tele 4 plus 5 plus 4 to 9 9 plus 3 to 12 na a b c na to khom wala together together means a le b le c bo se na cho chala yen nong ni ve to wa hele somani to ta khabe ve to sa wala za to du ham a plus b plus c chi to sa wa hele equal to langa multiply ya tu male khulanga chi phale nu ya divide nam le cho chi itium ham di he thelo le simplification na vela chon na class ani kila sa ho hele chi ka ka hele tu za type sum to 6 12 answer chi pidham 6 days
a plus b can do sorry and days a poetry unit a na lai na unit ani ko thau na lai chu yam tam sorry 6 unit per days 6 unit per days pata a b a le b na to khoma chu ni ko tha nga b le c na to khoma chu ni ko tha li c to a na to khoma chu ni ko tha thum chi ni ko tha ki sim cho a hi le bon wa chu ni ko tha ni ve ki sim ta chu a b a ni zawa b ni zawa c ni zawa le ni ko tha ni ve chu ki de lo ni ko tha kha ve bo ki de chu na a b c ni ko tha kha la do hi le 6 ro te la to ding zan mam chu la nga hi to ding som ko chu a b and c chu nan to wa hi le is that how many khotao chu group chana 6 unit per day chana ni khotao chu 6 is a times sum tela 6 tens are 60 unit per days so unit le ni ki kasala per days both chana ni za solo do bon wa he 10 days solo do chi ni khotha hai oh this is here answer chu 10 days hai tai about next question children chita bang ma chen so chen he thi lo le chlai hoi ten nai kil bin la a b chu ni za to so ma tangin ji pe pe bin lang a plus b chu ni za to so ma tange b plus c chu ni za to chala hi b plus c chu ni za to tam so ma thom tange 30 days ra c plus a chu ni za to so ma nga tange chi mi ni nin to chana ni so ma ni nga na to ale an to khomo together di ko a plus b plus c din cho a bon wa kan to sai le a ni ve ki sim ding b ni ve ki sim c ni ve ki sim chu chane ko tha ni ve ki sim chu ka la ni ko tha ka so ngai chala na e pe le mo hen nan to di wa he le na to ding cho do ngai chala na to ding chi ti ho lo di ham te le sem la di LCM la wa hen le le chon 30 in mo di cho alin pen pa hi apona divide thile hi jing de cho LCM chong hi ne thile wala simplification unavailable na achu ti wa hi jong le azwai bo ta bang ba LCM na ro ta wa 10 is at times at 3m 30 unit per day 30 is at times up to 31 times unit per day 15 is at times up to 15 2 unit per day na this is ni ko ta ta ai lo le 312 312 10 is at times sum to 10 3 times 2 30 la aman ni khota a le b ni khota hon ki go ma thom hi b le c ni khota hon ki go ma khan hi c le a na to khom na la ni khota hon cha na 15 to 30 ni so na to te le achu tia hi le a plus b plus c plus a plus b plus is equal to b plus c chekalata c plus a ani ko ta ki pa ma cha nan 3 plus 1 plus 2 ko janam 3 plus 1 plus 2 hi janam 3 4 5 6 6 chana ani ko ta 6 unit per day chana ani ko ta choi upon a unit per day so la pa ki bulanga class masa khel ba pa na जो तला जैसे से ही कर को खमाल a ni ve जाओ b ni ve जाओ c ni ve जाओ या जो ni ve ची ची कला दो है 2 times का बोला ले a plus का ve ची ची लेता b plus c अतुम वाही नो था जाता 6 unit per day ले a plus b plus c जो a plus b plus c ni को था जाता हम तला 6 by 2 2 को लगा equal to को लगा चला divide नाम दे to that ham 2 3 is 6 3 unit per day that's na a plus b plus c ni khota chu zat tam tel a plus b plus c ni khota chu 3 unit per day hetai ala to ding zat nevam tel 30 unit na neu chuna total work chu iza chu an to khom wala ni za na chai duam tel work chu days ni za na chai duam di chu lu za chu total work by ni khota ti ho power na ni khota total work chu zat ham som thum to a to diu chu
an to khom wala mon ni khotha chang chang abc ni khotha chang chu za tan thum ka ka hele zan ham 3 1 is 3 3 0 0 ka ka hele 3 3 1 is 3 3 1 is 3 3 0 0 zan ham ka ka hele 10 days da ki hol ha answer che pirita 10 days na next question na chalu hitin it's a question na sei tabang ba hina zo tabang chona khol ki na hitin a le b chun is a to hona le ne jana chai honam tele a plus b chuna to hona le ne so mena chai honen b plus c chuna to hona le ne jana chai bam ne so mena nin chai honen c plus a chun to ale ne jana chai ham ne so mena chai hona 20 days an to khom wa le alone the khana to wa hele ni jana chai di ham na a chun ni jana chai b chun ni jana chai ya c chun together ti lo bi chu alone na ti da chuna ucha ti hele na to din chu in holo ki do ta chu na to din in holo wa hele zaram dham 10 to 12 to 20 to LCM kala hele za dham 60 di chu hele chla por ki do ta 10 12 20 to chaka porala 5 2 is 10 12 ko ek ka thelo 5 4 is 20 4 1 is 4 4 3 is 12 2 ki ka thelo amana ki kanya be thelo 5 4 is 20 22 is 40 no sorry 5 2 is 10 ki ka thelo 5 4 20 okay 4 1 is 4 4 2 is 4 3 12 okay 4 ki ka thelo 2 3 is 6 6 plus 5 4 20 ye poi thapo do ta ani o pena panen ka pana to 2 is ham 2 5 is 10 2 6 is 12 2 1 is 2 2 0 0 to ki ka thin la yam 5 ko is 2 3 is 6 2 5 is 10 amar common ip ma 5 5 1 is 5 3 ki ka thing 5 1 is 5 ki chai ta na totally 3 1 is 3 3 1 is 3 3 5 is 15 15 2 is 30 32 is 16 di ta cha total wa chu za tham new pena parenting factorization in bala cha na so karna number len di na la sal adi no nam je 20 is a times sum 10 is a times sum to 10 6 times 60 20 5 2 is 5 1 is 5 60 na 2 is a times sum to 2 3 23 is 60 amoni hota ke ta cha a plus b plus c plus c plus a and hota cha isi samwale jatta 6 plus 5 को 11 11 plus 3 को जाना हम 14 चीज़ इन्हें खुदा से चीज़ को हम ले चलना 14 चीज़ 3 जो होता है confusion चीज़ रोने दें a plus b plus c plus a जैसे चीज़ को मचना जो खुदा को वाले 14 नहीं पाना चो ये नहीं म्यूज़ बोना नहीं यार सोती है जो खबरों सो दो जो plus b plus c जो नहीं होता जो जान हम 14 divided by 2 जो जान हम 2 ही चिरंग हो का सोल ले 2 ही नोई लंगा का सोल ले लंका क्या का सोल ले नोई लंगा में बता जो नोई लंगा में पाना जो 2 जान हम 2 7 जो 14 7 unit a b ले c जो 7 unit जब यहाँ बाई ता जो नों लो तेरे मिले हो जान A to B to C hi izan ham A to B to C jo 7 unit na hiya hi le chalanga hi bata A le B hum chu na chalanga hi A le B hum chu na A le B ya cho anu ko tha zan ham gu A B C ne ko tha zan ham sigi na hisab lo chun
A B C ni khuta chu se gi hi le A le B ni khuta chu zanam chala hi gu A le B ni khuta chu zatam gu chu tele C ni khuta ne de ta chuna A B C ni khuta chu se gi hi le A le B ni khuta gu mai le C ni khuta chu zanam C ni khuta chu khat hi chu 6 plus 1 khu 7 he de chala na za chu C chang sa ni khuta chu zanam 1 unit per day chapna ke rota na ato tile chitabang mama chu bata chitabang mama chun hoile chalai mama jote A plus B plus color chu me jile wan na ne te ha A plus B plus C ni khuta chu zanam chala ko ma sagi ele ci hold ta cho to hi b to ai hold ngai chala na ai hold di wan le chang hi wala chun bc ni khuta chu za ki pm nga bc ni khuta chu za ki pm nga ki pi chu na b la c ni khuta chu za ki pm 5 ro tele a chang siam ta a chu cha hi ngai ham go ma sa gi na dinga A chu ni hi ngai chala na A chu ni hi ngai ya hila chi hin pheu ta chala ngai A chu ni hi ala se gita A ni khuta ki mutam A ni khuta yam ki muta A ni khuta chu jana 2 unit per day na atu ti le A ki muta B ki muta B ti ki mudam Biyong jo tamang mama jo sili e apana hi sili e ni khuta chu zatham thum sili e ni khuta elo wa yong la bata A B C chu ago ma zatham sigi azot chi A hold ta ba y hold the chu ti lo yong le A plus B plus C chu go ma zatham 7 unit chuna A chu zat mu tam 2 mu tam B ki hello C chu zat mu tam 1 ni mu tam chuna chu te la go ma sa gi na dinga chu chi pi hi nga ya li B chu li hi nga chuna na 4 5 6 7 te pa na chu chi go ma hele chi go ma hele chi so de chuna B chu zat tam 4 unit per day ya ta chu lo de a hi mo ya yong le a hi mo yang le azo ta banga chu A plus B plus C chu zanam sagi hi le B ko lo dinga le A le C ni khuta zanam A le C ni khuta zanam thum na A le C chu thum hi le B chu zat hi ngai ham sagi hi na dinga chu li hi ngai chu na ta banga chu lo thai cha ele ani khuta ke ta chu A chang cha ni khuta ke ta B chang cha ni khuta ke ta C chang cha ni khuta ke ta chuna chuna ga khom to ti hele to ding chu A ni za na to do da ham tla A na su ro de chu to ding za ma 60 na ba na A ni khuta chu za ham 2 unit per day 2 a hila chun ni za na cha yam tla 236 200 30 days A chun 30 days a chai ta na khat A chun 30 days a chai ta ele beyond to the ma cha lo ding ai le 60 to ding za ma chi 60 omin b ni khuta chu za nam chang sa li hin li bola le 4 1 is 4 4 5 at 20 15 days na 15 days in b na chang sa to la som na nga su lu ni som na nga su lu ele c na changa to ding som gu chu chang sa to ai le c ni khuta chu za nam ni khana kha kha bo to do chana 1 unit per day to tia hele ni za na chai ding ham 60 ni khana kha khara to do ala na to ding som go chu 60 days ma su lu de chala na 60 days answer chu ji ta chana no to tel answer hele mam 30 15 to 60 answer na choi cham 30 15 60 question number D na question number D chi answer ta cha D is the 35 sorry 30 15 60 which have 30 15 60 question number A it is all here ni khuta chang chang ala do dan he thim ta wa che pa ya pa mo cha
khod dan ave khod la chanan het deus question aban ban ho chi le hon ol lan het deus question aban chi ke le hon azo ta bang chun himpol ki le chun iti bol du ham tele a le b chun a plus b ni ko ta changa jan ham somla ni b plus c chun ko ta jan ham bona gi c plus a chun ko ta jan ham bona ni som chi lcm in le chun to ding jar ho to ding chi ma se pe na bong na 12 to 8 to ni som chu lcm kala hi le chun izan hong so dam 12 to 8 to 10 cho chenanga hin lcm lau te na ba lcm kan rap de cho 12 8 to 10 2 za times sum 2 6 of 12 2 4 is 8 2 5 of 10 ani o pena pan ko taw na 2 3 is 6 2 2 is 4 5 chiki ka ni o be the te lo chu 3 ang ki ka the lo 2 ang ki ka the lo 5 ang ki ka the lo common um ta lo ya pha na chu this is he multiply lo chun jan mo mam 2 2 is 4 4 3 is jan ham 12 12 to is jan ham 24 24 into 5 is jan ham 5 4 20 5 to 10 11 12 120 180 ham 2 into 2 into 3 into 2 into 5 5 2 is 10 na 10 3 is jan power to tam 10 3 is 30 32 is jan 60 na 62 is 120 जी 120 है ना 12 jan 12 8 10 days okay 120 है अतो तिया hele chi ramutin ji chu chai solve diu hin LCM ja motaba 120 moven 10 is a times 10 to 12 times each is a time to each of them have 1 is 8 1 is 8 9 10 11 12 8 5 of 40 na 15 days na 15 units sorry cho hi days cho nga si days cho ano ya hi unit per day na chi unit cho nele jaram 12 10 za 120 muktaw keta aban in how much time di alone na di kita so tia hi le 2 times of a plus b plus c chu jan ham sor kana zo ai bod mo cham bole han ipra 2 times klam tel a ni veum b ni veum c ni veum na kala hi le 10 plus 15 plus 20 12 chu jan ham 10 plus 15 plus 12 chu 5 6 7 37 37 ham chana total a plus b plus c chu jan ham 37 divided by 2 acho tile black color and ji taw de la chana hen sur a plus b plus c ji bola le jan ham answer chu 37 divided by 2 hi le a plus b chu jan ham 10 a plus b chu jan ham 10 chu tala c chu jan hi ngai ham ke sei the lo na edin bola ta fraction za pa na chu a plus b chu 10 hi le 10 plus 10 plus c chu jan ham 37 by 2 mana chu 10 hi khulanga ga sol do la chun c is equal to 37 by 2 minus 10 10 to 20 LCM kala hi like pham chu 37 minus 2 hi chu to multiply ngai no ya ma cham lo ya chu 20 divided by 10 ta chu ka bola la 17 by 2 17 by 2 chu na 17 by 2 unit per day to tele c chu na to din chi jana chai ding ham tele 120 divided by 17 by 2 2 hi divide no ya ma hi le no in pa hi chung na pa ta ki multiply so 120 into 2 by 17 120 into 2 by 17 chu ka bola hi le jar ham chi
120 into 2 chu zat ham 240 by 17 c chu zat ham c na chang sa to al ni zana chem to da 240 by 17 240 by 17 ong noi cha che na c atu tala answer chu e ra ta chu answer chu e di ya abona question solve ngai lo ji chu c value chun chilanga hi 240 by 17 za no ma lo na khacha che a b c question do se solve ngai lo chu da ton ho lo thi A and B can do a work in 12 days or 16 days. The remaining days. It's a pen he. Like all in hot out. Type home chum zamin all in hot out.